kembali lagi ke channel MG Toys. Kali ini kita mau ngapain nih teman-teman? Kita cari mainan nih teman-teman. Kita cari mainan yuk. Kita cari mainan yuk teman-teman. Yuk. Wih, apa itu teman-teman? Wih, apa itu teman-teman? Warna kuning. Besar sekali ini. Wih, rupanya bus Toya. Wow. Wow, besar sekali teman-teman. Bus Toya teman-teman. Wih, keren. Mantap teman-teman. Wih. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Cari lagi yuk teman-teman. Di mana ya teman-teman ya? Wah, ada bebek. Kita cari yuk. Wih, apa itu teman-teman? Wow, Pop It Hello Kitty teman-teman. Wih, besar sekali. Pop It Hello Kitty. Wih, mantap. Ih, keren teman-teman. Kita cari lagi yuk teman-teman. Widih, apa itu merah itu teman-teman? Wih, apa ini? Wih, mobil pemadam kebakaran teman-teman. Wih, sedang apa kau di sini? Wih, mobil pemadam kebakaran. Wow, mantap teman-teman. Wih, kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Di mana ya teman-teman ya? Kita cari lagi yuk. Wih, apa itu teman-teman? Apa itu teman-teman? Wih, boneka Upin dan Ipin teman-teman. Lihat. Wih, sedang apa kau kalian di sini? Wow, ada boneka Upin dan Ipin teman-teman. Wih, hebat. Keren teman-teman. Kita cari lagi yuk teman-teman. Ada, wih, apa ini? Wih, ondel-ondel. Ondel-ondel teman-teman. Ada 2. Wih, nyangkut di pohon ondel-ondelnya teman-teman. Wih, ondel-ondelnya nyangkut di pohon teman-teman. Wih, keren. Wih, kita cari lagi aja yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, apa itu teman-teman? Wih, di atasan apa ini? Wih, boneka Squid Game. Wih, boneka Squid Game. Mantap. Wow, kita cari lagi yuk. Wih, apa itu? Wih, pesawat terbang teman-teman. Lihat. Wih, keren pesawat. Wow, keren pesawat terbang. Wih, mantap teman-teman. Kita cari lagi yuk teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, boneka Squid Game lagi bersama boneka Pikachu teman-teman. Ih, banyak sekali bonekanya. Wih, boneka Squid Game, boneka Pikachu. Wow, keren teman-teman. Udah, kita kumpulin aja sini ya teman-teman ya mainannya. Wih, kayaknya banyak nih teman-teman. Kayaknya banyak nih teman-teman mainannya. Oke ya udah teman. Udah dulu ya teman-teman. Dah.